megalayapost.news. Omtang kibor penyak skul Kaminkan Christian Higher Secondary School Bahirembong bat ka kenhon ki bala bunut shisha ha jingrem no ya kathup jangka final ka international Subruto Cup arajar arpulai bala pun kut no mentaka singi hanong ba Delhi bat ka jingrem no kan ka kenhon yelek kai Kaminkan ha te gelempung kalapan bunut shisha ipat ba ke jela Meghalaya hi borok kawi keman pen kemau kanong jeri Presbyterian Secondary School Dangshan ha ka kerdan under 15 kalalong galak do jangka international Subruto Cup arajar arpsau bala pelong ha Bangalore bat ka Milinti gibabon ba Kaminkan ru kan yora ya kanam job hendai kala pulom no kabade hadian mentakasi ha kejing kini ya kanam lakdo la syak penrem no ha ka kenhon yelek kai na gejala Manipur kemala sakhi ha kejing kon ha ka thup jang final ha padeng ka kenhon yelek kai Kaminkan persya ya ka Manipur keladun kejing kermen ke baskem ba Kaminkan kan yok khor ya kanam lakdo ha ka ba ha kejing kon na du ka kelas step ha du ka kelamit kala kut da kejing khai ka ba kilayo bantep masigol but snew bok no hak jingya shoot tiebreaker ke Manipur kala yo ra ya kanam job da ke bapen rem no ya Kaminkan da sau gol lalai wala Kaminkan kam sim la yo shu ban poi je kathong kum kala du but kala long pat ka burom ba urang gile kai Kaminkan u ban play bok khongjo ula yo ra ya kanam best player but u bakit kharuki ula yo ya kanam best coach ka blalong hi ka burom ya gejala Meghalaya. The last big win here is not pretty good for the fans. Floated in a header as well. The chance for Manipur to take the lead. Then please. From the set piece. A little fumble in the box. And guess more importantly. Another attempt looping in the box here. Could have gone anywhere. A chance for Meghalaya on the bounce. It is always difficult for the keeper if it goes towards you with a bounce. Another attempt from the right. The cross comes in. And now at the edge of the box. The looping header, flick back. And well, that has gone in. But the referee has awarded a penalty, it seems. Oh, Meghalaya appeal, but in vain because the penalty was awarded before that. A decision to be made here. Oh, there we Ready to bring his team back, but can he? Alistair is ready. Meghalaya to come back off the post. The attack is still on. But what they are. There's the confirmation of the change. And the corner floated in. A number of Meghalaya players in the box, a lot of them. And the shot deflected. Is it another penalty? Another handball. There we go. Once again, an opportunity has come as the clock was ticking. Been him all this while. He's the one who scored whenever they wanted a goal. I remember that in the semis. Here comes a bang. There we go. And the equalizer has come in for Meghalaya. 68 minutes into the game. The crowd is loving it. And we have a match here at the Subruto Cup. Come on. Tinggal apa internet kita kasih mau
Lapor sudah ke pemberkar, lapor bayar rakyat ke sekolah, wait mo. Tengangan on ke jahit ni kai ke don ke job kerem, ke don beji, kiban kini kena mong kita manipul berjob ro. Apa terus contoh sus kemana mamdir kan kut keton menjadi tangannya, di ini kita jongiru kena mungkin kini hap terus tom ni bangin yo, kadang bangin yo yang kecing job bagi kisni pak tournament bangsawan, bagi kisni por di bangsawan. Tengah roh kan ke por ngadon hiban om namar aku bakar partner ni bersarkar ro, pembahas sendiri ro, salep keren nak macang. Na benta namar ni kumong Eastern Riboy mingin patron retang ke weru dan ni kemadan ke bakhambal ni ke balong full fledged pan practice kena jongi telong ngaro hak assembly tu por ngala ada matang ngala ada keren telong naliang ko sarkar ro kaong kalak lohi long kalaong ka ai ka assurance ba ngin bo ka sanction ban ai no ya kan ni ka artificial turf apok madan kor kelang ta si ni ap si kata kumbalak kular naliang ko sarkar ngaru mandon hok sarkar oh tang dia trelang hi ngina ya wat ngina ya budin bang kerman skam bahkan one ploy kata ke madan kata kan sanction ploy kerang ba dikena na riboy mingin ng Eastern Riboy bakin dia pan practice nama sangwe ro kum PE mentahi hagi ni si balade bro kani ka under 15 jong ikan thai mo bala ada job sa final te katuro ka dai ka team nani na riboy mingin jongi riboy mingi te tang kita hi ngakwa ban keren te inang habdon kamban ya tresitom ban ngahiru kumunong mikmat rangkat pengaruh kumunong mikmat jangan kumunong mikmat jong umroh konstitusi bat kumunong mikmat hiru hap apa ka baya borok ka riboy ya borok ko ka riboy in page ka jingdon kat lem ka sarkar ka jongamo ka sarkar MDA tu bangin tresitom bangin yele panwan ra ka jingha bat khamtam haliang tenat jong ke sports hagi nu ke sport de ke football ne ke cricket ne ke basketball ne mar nang poi gi sini nang gi sini kena kibon bagi kena ke bae ke sports nari boy jongi datang kita de awat di game kalau le nani kalau kai bha ni yo chance ni lah ban utilize bhai ke chance bila ba tap job rem tak si de si bok no ba di chance ban ni yo lah ban utilize ni lah ba tap pun stay break ba si bok no pangeran na Đây team hình như cái nã sang cái bả hình như là này tay đã sang và phân biệt đây một cốt gì có một bằng những lạ bằng cái đơn cam này thì cả bộ cái nhiều coi số sudah mentang và aman diam ya coba lese na kemudian juga kita dan kiban yo armut lengot lese usnan banwan pun keren cuti pada cuti kat report kalau kabar no kita habis move sesuai dengan level competition sila dalam league di bagian Selong di Sabah Selong di Bangsu Imo nak besar di Benut ni se di kadai dan kaba di part di way pada para klub dengan Kersan itu Kersan nota part ini Kersan ini kos Kau ni siapa itu nadap kata jeng kemana jeng ro ya ke kita pun tak league bola le apa ada state level dan position tu sekarang ingin punya rumah serta national football tournament itu orangnya ko ningali berkunjung Bangalore nadap kata jeng mana ada apa nadap kemat museum ngala ain tadi kita school like ini haju keluar kita lihat kayak baru ini coach Delhi baca Bangalore kunjung Kamtam Bangalore dengan yo ala kenam waduh kita thấy được cái apa rồi team dia liam loh quarter finals kira rồi rồi sembilan kali kita ke tournament kunjuru jaga mungkin mentak sini bah kecil ilakai dan mencoba kan dan balat dan bung berkata mereka ya sih kalau ingin pasti duna kamno siang itu Henry kumai iga game dah sekitar nak buat ilakai bahagian gaya bun di jenis sudah lah bun bagi chances pengilames bah game sedang kita bakla berduna de nahapan ai kuplay pat ya bodo lagi di school hi pala position ni ka international football tournament pala Bangalore pada Delhi nakaliang ka executive committee jo Khasi Hill Atmos district council akajialam jo ba panjat sing CM adin bangilayo ya ka kubor ka jingtip Bagaimana higher secondary school kalau boy siaga final
haka edition ke bahri kulai jo Subruto Cup International Football Tournament kebelalong ni no ba Delhi nilayo ya kubur bagaimana higher secondary school club point final dia nak kalian ke executive committee jo ke Kasihil Autonomous Council dagamen sim ke jingkemen yang lawan hang ne ya kaban ai men sim lem ya ke ke school ke point final but haju ke por ke school ke dei na po ka constituency ke jongahi te ngawan hang ne ban ai ke jing support ke jing kersian ya ke school ke bai ke jongi Henry ngusi pat bakam semlala ban poi sia ka thong jo ke jing jom oi ta ke jele kai ya khai ba leyo ban thep marsigul Henry hak tai berekar na school ke jongi kala sia remno na san la saugol te wat la kata kum UMDC kumonomi khmat na po umroi constituency omla banlen ngayu iba bun isamla iba duan sap hadu kata ta na kathan ke jongi na po kathan ribhoi mingi ke jongi iba bun isnem ya ka bagene ke menken uklayo ya kalat banra ya kanam jo ke jingjob hagane ke subut tokom bat nganum du jingkermen bale senane syakman kini ki players ke jongi wat lakim semlala ban po syakathong ke jingjob rekin nang troi sitom siu nang bahagawai pat ke tournament yinla ban yuara ya kathong jong jingjom si bentang isu ngau ban keren kinder ban ngaliang jong state government ngada kerpat ya ka bakat kampai khmat lem syakri boy mi syakri boy district hibro away bat omla ban len bakri boy mi ngi kala juse yebun ti players la kalong ha state level what shadu ka national level hari kumbakalong ngimpat don ki madan ki bapaka ki babaha hapo kathanya jongi tilese nga simban na kaliang ke sport department jong ke government of Meghalaya kan yarap lem ban penyo ki madan ki bakamba nga kermen skemba isamla jong kathani boy mi ki ba i jongi kinang la ya ban pentbit susu harbide bat kakam yaleka MeghalayaPost.news